ka kala ko seeɗa tun ƴetteten e wata ƴettugol fof fitna o ɓiɗe wawi mo feccude ɗo pecce tati onon en ɗen pecce tati fitnatul khas fitna spécial privé wa fitnatul am e fitna général summa wa fitnatu al khasatu wal am e fitna privé kono kadi himo mari ko wiyete kon amma ko ɗiɗo façon fitnaji tati wonɗen e jumlude yewtere men ɗen inchallah e muɗum namulo billahi tawfiq awalan al fitnatu al am fitna afwan al fitnatul khas fuɗɗore gon ɗon fitina privé jon mo neɗɗo on heɓata no gasa ko on ɗon tuwolten hara waktu on lanni kono woni on ɗon fitna nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam intabihu en daare ko hadisaji maɓɓe hiɓe heewi makugol allahumma inni a'udhu bika min fitnati lmahya walmamat allah mi tori kema dandam fitina gurdam aduna mi tori kema dandam fitina mayde kadi en andi jaka goɗɗo no soomile toon par ce que ko ɗum ɗo nelaɗo no hewno duɗorgo ɗum ɗo de hiɓe makeno kadi allahumma inni a'udhu bika min fitnati lmasihi dajjal allah mi tori kema dandam fitina masihi dajjal eɗen andi on noon ko jeeyaɗo e mandeji dalgal ɗum ɗon kadi hino woodi e yewtere mum e mbalodi mbuɗum ɓe maka kadi ɗi mana fitinaji ɗi nela allah sallah sallam moɗi ɗum hiɗi heewi ha fekkiti joni noon ko hon ɗum wiyete fitnatul mahya fitina gurdam in tabihu wallahi ya ihwan heewi ko goɗɗo heɓata jawdi ko aduna ɗo tawa o ala jam heewi ko goɗɗo wonata lanɗo ko aduna ɗo hara o ala e jam heewi ko goɗɗo wonata hunjiɗo qur'an hara o ala e jam heewi ko goɗɗo wonata neminaɗo nemaji heewɗi hara o ala e jam ko ɗum addata ɗum ko alfitan no atikum mithal goɗɗo ɗo si woni masalan ko misalji tun no famiren ko wiyete kon fitnatul mahya mana fitnatul mahya fitna gurdam ɗan taw goɗɗo innen iɗen andi ka men si goɗɗo woni soñjike toon ha o wemmude hoore makko tawi joni mo ñawli partout mo maapi ka o yeyno ko fof bloki ena joni mo ɗaɓɓude visa fiyargol ɗon o yango toon o gera ha allah subahana taala jonnamo visa o ƴetta avion déjà nde mo yahaka aéroport hara o faalaka buyɓe o ñawligo anda himo yaade hande o yeeto yimɓe ɓe nde andisnan ɓe yahay ɓe sak palanka aéroport naam o suuɗe o ƴawni avion walla hewta ɗo parfois addoɓe yimɓe goo ɗaynayi ɓenna bon sa hewti toon naya jaɓude ɓe ka aéroport ƴette ɗon golle puisque ɓen ɗon ɓe yoɓata buy koye accu ha hewta ko sara on faami ko si waɗinta on tigui ɗaynirde o hewta ɗono o tawa alhaali on ko bil axe wona sifa ko o yeyata to ko sifa no yirɗen ɗo ni puisque enen ɗo fof fil haqiqa ɓa koye yewtu ko woni kon alwaage wona annuye hoɗugol ɗo woni ko eɓɓidiron ɗen kon hay goto e meɗen ko argol honɗum ndaara seeɓa e goppum hoota yaahe hada kana hadufuna al asasi kon ɗo wonno objectif men on ka lakin nde tawno ɗen ala e heɓade ko ɗaɓɓeten kon joni hulanɗen heɓgol kaydi fiyen singo peɗa enen kadi ñiiɓen yo jolle ndin puusu enen kadi heƴe yon kon ɗo woni objectif on yo fayɓen adde yo rewɓen adde kono noon hino jogodiri e nder addugol ɓeɗo fitina no nder ton on fitina ɗo en faama mo joni joni noon si woni on neɗɗo mo wiɗen ɗon i wi lagine o ari ɗo o woni ɗo ha o heeɓi golle o woni ɗo haala haaliji makko foppo moƴƴi tigui tigui jawdi heeɓi ke partout on faami o heeɓi suudu o heeɓi tout ce qu'il faut o immoɗo o addoya sonnaji kadi hara ko labaɗo weloomo ɓe wonda tout va très bien sonnaji on fuɗɗora ɗo wigol joni no janngude cours d' intégration fiyo andi on no ɗo wurirta kaw gayante janngugol on cours ɗon assistance social ɓe gono ton toɓɓere fitna nden fuɗɗora ɓen assistant ɓe wigol ma modi ma noon ɗo si tawi mo ɓiƴuma ko ya ɗumanno par ce que ɗo ko leydi droit ɗo naata ko wonno afrique ko ley o pompe o andine kadi wondema si on seedi mo wawi heɓgol joddi ɓuuri ko wonduno ɗon kom surtout tawi hari ko fawtaɗo surtout kadi tawi joni ɗo jiidodi so luttidi e ɓeɗo fayɓe himo wawi heɓgol tout ce qu'il faut hande kadi encore ko on dampeɗa to ñande nden toɓɓere ɗon wiwma premier point on fab
ko andirta taw ay ndeññande si on sonnajo arti on fuɗɗoto yewde tun façon no jaabora e ma noon sikkata o wattita nayne ese ko oni taw a feeta woni o nana mi feeta ko onon mi sikki tun ko ono haqqille mum ɗen darandi tan a faami ko awwalu fitna ko premier fitna on yanugol mo noon e ma an ibnu adama o puisque ami jotta a sikka o haɗon hewtidi ha ɗon mi sikku nanen ɗon hewta ton sa wattanali nde ñande jamma on fof ko ngerme tun non onon mi accani on ha mi ronki on ala accana sigi tigi on o ngerma ha tigi tawa si tawi ɗamade hakkille tawa ɗum ɗo dépassima tawa koye a watta yilata woni yaltugol mangol koye nder on jemma o faami dañande sa waliki a ɗanota ɗinno jeeya e ko wiyete kon fitnatul mahya fitna gurna sengo ka sonnaɓe wa min ha no jeeya mum kadi pay kun sa neyi pay kun ha kum moƴƴi a fuɗɗike mo janngilngol qur'an ha o fuɗɗike hunjade a addimo ɗo o wondi ñande goo humpitoɗa on o ala yaade l'école normal himo soomude ma o ukkodiri joni e fiimaɓe ko boni ma o ukkodiri e waɗoɓe alhaaliji bonɗi tawa kadi sa haɗimo laamu ngu gonno ɓeynata ko hiɗa menace mo donc haray mo dowa ɗaɓɓanede ka o wona feere joni an a wata wondude e makko ɗum kadi ne jeeya e fitna molanaɗo sa miijike a waalike anditi surtout ɓiɗɗo ma jiyo mo 14 ans 15 ans 16 ans no junngo nguɗo laamu tawa kadi ka won ɗon a wawata mo hettude few o jogue ɓeynna par ce que a accanamo janka suudu an hiɗa andi jang oɗo on ko honɗum ko so tawi o jombama o woni e dewgal e hoore ko sunnat rasulillah sallllahu alayhi wa sallam oɗum ɗo woni ko islam ma o yamiri kamɓe hiɓe andi o yo wondu tun e koppe makko ma fi muskila probléme hunde ala ton no wawi wuyde ɗo yo wuuru kono naatu yo wolane gonga donc andi an hiɗa mari miijo feere walluɓe o ha seeduɗon ɓen no mari miijo feere yaahe kanko kadi noon ko honɗum woni ko woni mo wallude kon ko acheytan aslul fitan huwa acheytan lasili e fitnaji ɗin fof ko seytan seytane kadi no darde no galleji ɗin fof bonira o pompa wona koye paykoye ɗon titi baɗum ma ono ñaaɗi accata ya sinima o accata waɗa ɗuma yalteɗe galle ta hooti toon few si laamu ngu landike ma wiya a faalaka hootugol ɗon hannde kadi ɓiɗɗo ma reedu mo heɓuɗa newɗa yaw joɗɗon ka barwal ɓenna bon joni ko ɓiɗɗo ma andi kono wiiɗa non non je préfère rester là-bas an yiɗi wongol kam wonto mi yiɗa wondugol baɓen hannde kadi daññande kadi sa hooti wallahi kadi hanɗanorto woɓɓe ko ɗum saha wonta saabu maɓɓe ɗum kadi no jeeya e fitnaji ɗi ko ɗin noon jomirawo subahana taala wi wondema innama amwalukum wa auladukum fitna jawle monɗe e ɓiɓɓe monɓen ko fitna kanko jomirawo subahana taala wallahu indahu ajrun azim kaka makko baraji molnaɗi woni ɓiɓɓe ɓen ko fitna jawdi ndin ko fitna misalu zalik jawdi ndin kadi tawa heɓude ɗo jawle wallahi ha tawa tigi tigi on sikka ɗo piiji ɗin fof régili ko ndin jawdi tigi imma otowal ma ɓiɗɗo ma ƴetta e ndin jawdi ndi utilisé contre ma ɗum ndi wonta tigi tigi on albala ko jarribima kam minan nas ko yimɓe jelo tawata hannde ko jawdi mum ndi won sabu muɗum surtout wano angola ɗoɗe tawi e bitiki hum ware fi 500 dollars ma 300 dollars haɗa yona hay ko wari goɗɗo en faami ɗum ɗon fof ko ɗum wiyete alfitan kala ko tawata probléme accata neɗɗon e jam ko ɗum ɗon fof wiyete alfitanu fitnaji ɗin hiɗi ɗuuɗi ha feƴƴiti no jeeya mum honɗum fitnatu alfurqa baynal muslimin fitnaji seedugol men enen julɓe ɓen wono wonirɗen ɗo ni beltiki ɗo alhamdulillah duɗal ngal no kuwafi fof iɗen famodiri ino yaade e jaam si goɗɗo wawi iwde ka o iwri wo foti ko gandal o golliri foti ko mbuuɗi o golliri foti ko ƴoyre tum o golliri ha o sendiɗo yimɓe weldunoɓe o waɗi barage hakkude maɓɓe ma ɗum ko rasisiyagal o golliri wigol an cheikh ibrahima ɗo koɓe mamu min ko momi pita min hana weldude kamɓe koɓe mamu ɓe tumɓe hani weldude andu ya akhi an a jaama minal maftunin aw min alladina yuftinun a jaama e waɗa eɓe fitna julɓe ɓen ko won won lasli on ko al ittihadu baynahum koye julɓe ɓen jogodir ko ɗum ɗo woni ko qur'an yamiri ko ɗum ɗo woni ko sunna yamiri on faami allahu allafa bayna qulubikum ko allah woni ko hawtidiri on hiɗen andi fitina molanaɗo wonno hakkude ɓe arabuɓe fitina molanaɗo kadi woni hakkude e madinatul munawwar hakkude alyahudiyankoɓe kono allah subahana taala ka ñawore makko e ka hikma makko o ari o ñifinge yiite ɗon o waɗi jaam hayra wasiya tan hakkude maɓɓe donc haray enen kadi
ko ɗum ɗo waɗi haray ko jam faaleten ko ɗum wasinala Allah sallah sallam ɓe mooli ko fitina fof ɓe maaki allahumma inni audu bika min al fitan allah mi torkema dandam fitna kala façon no arde donc haray ɗiɗo ko fitnaji jeeyaɗe e fitnaji ɗi tawata hino feeñi hiɗe wuurde e majji publiquement amma fitnaji gono toon ɗi tawata e reena wa minha fitnatul qabr fitna ka gabru nela Allah sallah sallam ɓe tori Allah kadi yo Allah danduɓe ɗum fitna gabru ko honɗum si tawi ibnu adam o wuuri ɗo ha o maayi o surram hay goto e me yaali koye naɓi noon buyi en wattinoyi en ombiti en artu tawi neɗɗon ko hina neɗɗo mo alhaali muɗum moƴƴuno hina neɗɗo tigi tigi jokkunoɗo dewal Allah subhanahu wa ta'ala no handiri neɗɗo probléme tum si woni malaikaɓe landotoɓe aranimo ɗo ya ahi ɓe landikemo tawi ko lande ko jaabete kon fof o anda wona jokkunoɗo qur'an wona jokkunoɗo sunna ko jokkunoɗo e jalugol karamokoɓe ɓen a faami wiya yimɓe ko ustasiwel ma ɗum ko jomirawo ba'el ma ɗum ko hunjingel a faami hay hunde an ko hiɗa yawiti to yimɓe ɓen ande hina hay nokka fokkita a faami leyɗa yawito taw goɗɗo waajotoɗo acca ñande tour ma hewti waajagol o ko ni ñande andoto ka hombo a faami an hay nokku a kilasaki wona ka yiɗuɓe wona ka waajotoɓe wona ka janngoɓe wona ka jannoɓe ko haɓɓagol to si waajotoɓe iwi ga waajeteɓe hooti ɓe na hande ko onno feƴƴiroy ɓe sifo na awa mi karam ko kaari waren min ongoy ha ko convaincre la moƴƴa on a faami ko sifa ɗin piiji tun ka yimɓe ɓe ñoyete tun ñande mayɗa sa hewti gabru ko alanditeteɗo andu kala ko wolɗa wallahi ma yaltidu min qawl illa ladayhi raqibun atid hay konngol goto ngol ibnu adama wowli ngol feƴƴata sina o landitete sina malaika windaygol raqib e atid munkari e wanakir ɓeeɗo ko woodaɓe ko landitotoɓe jeyaɗo allah on ka gabru makko joni noon e lette gabru hino tabiti hadis ko fillani en ɗum ko albarra bun azib wondema lette gabru hino tabiti karamo koɓe hiɓe waɗi kutub mustaqil defte spécial fi sifanagol ɗe wondema ɗe lette gabru hiɗe tabiti à 100% ka wiyete kon alamul barzakh ma gurdan heedode ko honɗum ko iwi aduna o hewte al taw laakara ko ɗum woni ka gabru ko ɗo wiyete al barzakh par ce que o immitaka taw est ce que en faami hewtal taw ko jomira subhanahu wa ta'ala wi ɗon ya waylana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqa al mursalun hewtal ɗon taw ka immitete ɗon Allah ko hombo immini men ko ɗum ɗo de nela ɓe wi'uno hande dalngal ngal hewti la bon iwama an noon a wi aduna par ce que dalngal mangal darke fi on ɗum dalina Allah sallam ɓe maki man mata faqad qamat qiyamatuhu sahal hadisu am la kala mayɗo dalngal makko ngal darke joni noon an amayi a wi aduna ga a hewte al taw kadi ka darngal joni hiɗa ko wiyete kon alamul barzakh joni noon ka gabru ɗo si tawi tigi tigi on alhaali ma o na ko regili fuɗɗore e julde e zakka e ko waytata noon fof yilti kadi a tawatanoke ko wiyete kon jandeji ko tagirɗa fi mum kon ko ñoo yimɓe to jokkuɗa e probléme albalaw an ko a letteteɗo ka gabru ɗo lette molanaɗe haray gabru on ko ɓiƴayɗoma so ɓiƴima a wawi waɗeron on faami becce ɗe aga tawata ɗe a becce fof wa'ani fotta ɗo ko ɗum nena Allah sa sallam hawtiniri ɗin ɗon fof o maaki haray allahumma inni a'udhu bika min fitnatil qabr allah mi torkema dandam fitina gabru dandami lette gabru wa fi riwayatin ukhra allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min su'ali munkari wa nakir allah mi torkema dandal lette gabru dandami mana bone landal malaika haray ɗum ɗo kadi ko jeeyaɗum e fitnaji ɗi summa minha honɗum kadi fitnatu ko wiyete kon talabul mal wal jah ɗaɓɓugol kadi mana fitinano toon ɗaɓɓugol ko wiyete ko laamu e ɗaɓɓugol jaahu ɗaɓɓugol ko wiyete kon mana hikkagol yeeso accu Allah subhanahu wa ta'ala hikkina yeeso sina anda wawi bonnude ɗo gurdam ma fof fi ɗaɓɓere laamu ibnu adam ma o wattana yila o anda laamu ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala si Allah seeki ka laamu o lamminima si fof moɓodiri ko gerawo alama misalu zalika eɗen andi tawno ko komba e gerdegol wallahi obama laamatano ko yaaha kono nde tawno Allah windi o laamoto sabuji ɗin tawi ma ara tawno ka rewra toon fo tawno ma o laamo yaaha hakaza en faami donc haray kono gerdegol e ɗum gerto ɗum accita dewal Allah jokka sifa ɗin piiji haray ɗum ko fayre no piiji ɗin ɗi Allah heerodi ɗin accidude e Allah a ƴettay tun an sabu on kono ko lutti kon accude Allah kono woni ɗum laamu ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi ko wonnoɗa hollirde ɗa faala lakin si Allah no muyamma wallahi o lamminte ceerno masali janngoriɗo joni hadis kana Allah sallallahu ma kanno ɗon ibnu abbas ya ghulam law anna al ummata
كلها اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيو سوكا أندو ستاغورن فاب مو بنديري فيا بوالله دو هون تاي الله مو ينام والله بواتام والله سيبه فاب مو بنديري كدي فيا بلور تاي الله سبحانه وتعالى مو ينام lorra kan hay hunde lorra kan ka hewta tam. Donc haray jiyaɗo Allah kala wuurɗo hoɗiɗo leydi ko évite ko wiyete kon alfitan probléme. Hari sahabatu rasulillah wondunoɓe naɗo Allah sallallahu alaihi wasallam iɓe renino moƴƴa kamɓe hadisaji ɗi kala moɓe jangi aya qur'an kala moɓe jangi ɓe renotono e aya on ɓe reno e hadis on fi honno khawfan min alfitani ka hulugol ɗi fitnaji ka hulugol probléme jiɗi mo kala maɓɓe wattana ila haqqe oya on andi haqqeji ko l'islam wi en ko wallahi si respectama hay goto heɓata probléme fitna foppo dogay wawa si fitna meeɗa ka taguere puisque e jonna exemple si woni joni min e ɓeɗo komin kawtal min miɗo jangi ko wiyete kon haqqul jar haqqe kawtal ko honno l'islam yiiri ɗum an kadi kamɓe kadi ɓe jangi ɗum mo kala men évita way si mi heɓi ko moƴƴi fof ñamete mi neldayɓe kamɓe kadi si ɓe heeɓi ɓe neldayna lorra mi jaɓata lorrugol ɓe kamɓe kadi ɓe lorratala donc andi fitna ala hakkude amin hannde kadi min e sonnajan on la même chose lam andi ko woni on ɗum mi duwamo hono teddingol mo ñammingol mo holtingol mo jonna piiji ɗin fof kanko kadi bil mu qabil himo andi ko ɗum o duwalam alhaaliji ko l'islam yamiri kon fof hay hawre ay nokku ala ka iwra on faami yelti ko hon ɗum par ce que gorko wonde no dulla darata o sonnajo ɗo joni alhaali makko o nawi ɗon noon haray ko kulol Allah ngol hannde kadi gollitirte ko ɗum karam ko ɓe wiyata ittaqillaha fi haqqiha kulu Allah e fe haqqe makko est ce que en faami andi to fewno masalan jombaynoɗa waɗi ko curbaji ko ono wondi ha wayni ya ahi joni noon koko almagama wiyata ko joni muññor ko feƴƴuno ko muññor ko fewndi ɗo ko feƴƴuno ko est ce que en faami hakaza donc ko sifa wono noon kadi ka pay koy ko sifa wono noon kadi ka mawɓe ɓen haray neɗɗo on ko jonni to haqqeji ko duwa kon kanko kadi bil muqabil o jonniti haqqeji ko duwa kon haqqeji no woodi hakkunde neɗɗo e karonko makko haqqeji no woodi hakkunde neɗɗo e juulirde nde haqqeji no woodi hakkunde neɗɗo e kullum makko kum ane an ɗiɗo foppi no windi waali eɗen hani janngugol ɗin eɗen hani andugol ɗin eɗen hani heɓugol jikkuji moƴƴi ɗin comportoɗen moƴƴa fi honɗum mahafata hadihi lfitan fi hulugol ɗi fitinaji ɗo ɗe fiyo Allah subahana taala heedidiren e majji o danda en ko wiyete probléme kon e meɗen e ɓeygureji meɗen ɗi ino jeeya toon kadi ko honɗum ko wiyete kon fitnatu al akhira fitnaji ɗin ñande dargal ɗin noon noon ɓuuri hulɓinade ko ɗin ɗo woni pire ko honɗum woni ɗum si woni ibnu adam o wuuri ka aduna ɗo e taƴa tokka jolda ƴawra ko woni wo ko affaire waɗa ko woni wo hay hunde famata ko waɗa jawdi hinano ɗaɓɓiri no laaɓiri réguliera dewgal hinano laaɓiri réguliera e mana alhaali gurdam on tigi ɗan bisi fa amma fof ko réguli tigi tigi ala toon ma ɗum hari ko trompaynoɗo julɓe ɓen faamingol ɗo ko julɗo moƴƴo haqqan hara no andi ko fenade fus e taaki kadi no wonira julɗo moƴƴo oɗo ñande dargal ko taganaɗo fi hon ɗum fi ladde ko lettoyteɗo mo kala e meɗen wallahi no wawi pesande hoore mum ɗo anda ko honto o fewndi esse ko a julɗo moƴƴo haqqan ka hina on faami hiɗen andi ko yamira kon yo waɗe hiɗen andi ko haɗa kon yo acce qur'an addanin article ji ɗi fof wono en ɗo kadi fof koyen ɓiɓɓe fulɓe fuuta jalo heɓaɓe ton ne a ɗo kadi joni andi alhamdulillah bi hewɗen ɗo kadi karamokoɓe meɗen ɓe wallahi hiɓe tinni yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi hiɓe jangude hiɓe jannude hiɓe wajade donc hay hunde ko suuɗani en ala on faami e article ji l'islam ɗin ɗi fop hiɗen andi joni noon ko andaranta hoorema ya ahi masalan fil ibadat ka dewe ko andarata est ce que eɗa julde correctement est ce que eɗa hoorde correctement est ce que eɗa yettude zakka o jawdi ma ɗum noon ko privé ma ko an andi on faami min o wano min mbimi hewti beltiki ɗo wallahi mi limay noddu ɓelam ɗo fiya mo Allah ɗum itta zakka ɓuranayi tayle fop no ɗaɓɓude kalde fop kadi no mari ko wiyete ni saabu yondi ko itte zakka puisque kala mo nanɗa ɗo soodi tere laguine andu haade coggu zakka no woodi aki sina ɗum heɓata coggu tere fewndo hande ni saabu zakka ko 3000 euros
kadin timme jungo ma o ara di doit diviser de 40 iza hala alayhi al hawl si tan timmiti e majji ara zakka majjo gitte kono dum don ko Allahu alam ka januuje hino fottede ko Allah andi est ce que ko sabu yimɓe no yaade o mana ko de ka ko fiiɗota ɓe wi'u tigi tigi on an kadi a juulata ɗum ɗon fof ko an andi alhaali ma o kullun yarif haaluhu wa ahwaluhu neɗɗo fof no andi alhaali makko on e alhaaliji makko jani ɗin ko honno donc ɗiɗo piiji fof ko an wawi ñaagol hoorema andana hoorema si tawi ɗa wadde ko dandoya ma fitnaji ɗi ñande dargal kaado a ala e wadde ko danday ma ɗi fitnaji wona ɗe wolede ɗo ñande dargal donc fitnaji ɗin fil haqiqa hiɗi heewi moƴƴa moƴƴa hiɗi mari tigi tigi dambuɗe boyi donc kono en jumli tun en haali ɗo fi fitna gurdam en haali fi fitna mayde e fi fitnaji gabru e fi fitnaji ɓeygure seeɗa no lutti toon goɗɗi boyi kono ko min no on ko ka fuɗɗode e wata worgol ɗi fof bon yiltitiɗo kadi enen ko jopagol tun ɗo no famiren seeɗa ko honno wiyete alfitar